Oh Mungu Baba, ninakushukuru. Amen. Ninakuambia Mungu Baba, ona jinsi Yona alienda mubutumwa wako Baba, kisha samaki kamumeza, akamaliza masiku mutumbo ya samaki Baba. Na iko naomba Mungu Baba, unisamehe unitosha hapo mwa tumbo ya samaki. Sasa Mungu Baba, na siya tuko mutumbo ya dunia, tuko mudesa metele Baba. Oh, siya tena tuko na homa na sururu na kipyoso Mungu Baba. Na shetani Baba. Ndiyo Mungu Baba. Tunakuomba utupatie mkate wa watoto. Mungu Baba, hatutasahau kuombea wale wagonjwa wenye wiko mubitaro, wenye vinaenda vinatandukana Mungu Baba. Wale wenye wiko mubarabara Mungu Baba, ubalinde. Wale bayede maso wenye wanajenga yulu kukumanivose nganti Mungu Baba. Ubalinde kikwa yao ikomele basikwe hanuka Mungu Baba. Bainja wanatutembelea kukichwa Baba. Ndiyo wakabisa Tenda miujiza Baba. Ndiyo. Tuko ndani mutumbu wa dunia. Amena. Baba wainja hawaamini kama tuko. Amena. Kwa upendo wako tuko. Amena. Tenda maajabu. Ndiyo. Tenda maajabu. Ndiyo. Na watu watafuata hii video wape roho ya kufanya. Ndiyo. Share na subscribe. Ndiyo Mungu Baba. Watufollow. Ndiyo. Tena ubalinde Mungu Baba. Uwape kazi. Uwajengeye manyumba. Uwape modokali. Nikujua watatugonga meha watatugonga Mungu Baba. Juu ya upendo yako. Wewe utabalinda. Unabatia roho nzuri Mungu Baba. Ninakushukuru. Uwaendeleleye. Uwabele bodyguard Mungu Baba. Kabisa. Wapate watoto, wapate na chakula. Tunakushukuru. Ubaendeleleye, batulaike, batupalitaje. Mungu wote mukomanteli wakisema amen, jina lako lipewe sifa. Amen. Alors